Se wo de wonte kura na se wutie nwum ne mu nsam a eho adwuma pepepe na Medimafo Herbal Hospital won mo eye na ye wukuada Dr. Time daso agenedwa dog ya mu ache yeah na bia boko de bia boko pa ka jose sa nwum de etua na triple yes yegusu ka sem ni nyina yegusu mo nyame nhira won so amen wadwuma pa woye amen enti ade achi bie ni pa foforo ba bihwe no correct ti Medimafo Herbal Hospital yes se ka msenke ni pa dada na kwa de nka ya nanka sa fi se de obia be hu afre Medimafo ho wa hu de obetie de watie adanse enkrofo di nyina enkrofo ate enema nyina enso di adanse se Medimafo Herbal Hospital yese osonachi aboa bia ni ho sa na Medimafo Herbal Hospital na etie kokromoti a usan ye ho bopo a enye yie e fa na se ayare samudi a Medimafo aye champion ba san se na obi be Adom TV foforo na wonte dentino ese ye da Medimafo di etere sa efo ni nyina mama na onyankopon ase na menchia Adom TV so ahwefo nyina ye ka Medimafo Herbal Hospital eye ekuo bi ye a wode ayaresa wonam onyankopon eni a nhama so na wode sa ne manfo yale ama yaresa no mu atre ama ebi akakoduru ama ya etwa ye ho ahia ama nkrofo free amanone eba omai mo beje ayalehwe na da bia eya meka me si bequeen na bodin fatana fatana wo akono enya kwankwan nias na fatana wo akono dan da wo hwe TV so a adanse nkrofo die nyina eda di pefi onse adanse de metati panse wo hwe obose de nkrofo kan se ayare samudie uyi Yesu Kristo firi ho a Medimafo na wo ho ayare samudie uyi Yesu Kristo firi ho a Medimafo na wo ho ebi se oyese kan Jesus edi bebre na nkrofo ede emame enye se ede metutu Yesu ho enyuma no a onyankopon na obo so no wode ahye mensa no eso na no edin se obi benya stroke na nsan yese ne ho atono enen na yese ne ho atono na wotwe yese ne ho atono de oyalefo bia hwehwe yade ba akopɛ se ne ho betono bibufuro bia ni asatetu bia ma obi oyale hwehwe chense obenya yaresa na se oyale no akoba bi ni aka cho se ma me oyale nansa ohu betowo a esen bere na ode atoso ni tikura no ema wo akase bize se de metie de menimisa nansa me ho be dai ebeto me ema wo kentune wo ho entina Medimafo Herbal Hospital anopa awie nwumere obedu pokuase mayira na nipa bebere ho obedu ebu akwa agogo na nipa bebere ho doctor se gise de wawuo yesie no a wo chefem pe na wo beduru ho a wonya ayaresa na se wumui na yensie na ye yale na hawo yale na tete wodi a emfa woni enkyere baabia so do woni kyere eye Medimafo Herbal Hospital kuma se ye abu akwa agogo enkna ye pokuase mayira tie se mese ma so ye eye mienu pe ewo man ganem ye ni bi wo baabia biem enti so bi ka se doctor ton duro wo ha and wo sinkrofo fa bi ngura fiem ye nton bi wo ka mu a enye no kore baabia beto ye duro bia eye ntro nipa no atwa wo sikahu na ope edini na odidi ho keke ba ye nton duro ba hweye se apart from Kumasi abu akwa agogo pokuase mayira menton be duro baabia enti so wo makas the medical ka se manfo Medimafo a mepesika Medimafo baji nipa enkwa nyesa nka sabre kayenu ya lagi sanyina enka okwa ofa pharmacy do wachi bi ofa train kwa ho nanka binie ofa hanka ebinie enka yebenye tika bebre ba yesi se de mehwehwe wa pomode pa doctor se wa yale sa na ehia no doctor wo se wo a wo hebi bia wa yale sa na ehia me enti bra pokuase mayira bra buako agogo na ye hwehwe oni padue mo
ye show there you me come say efidie ye mfa ansa yale ye de efidie hwehwe yale ye de pay yale na ye hunu na ye de adura ebetu yale na se na ye de amount na wo yale na ase atu amount entu ba ho na ye hwehwe di peduo na ye hu yale kora hawa na ye de tam ato wo yale ne so sa na eti enti nkoba bia be piem se anopai me kasa wie ya sa wo hwe Adom TV ya wo de boaboa ho na hia me wo pokua se mayera me kasa ewi me furu Adom TV ya me kwakotana se na ma saase e de ebre time ato yale fo yale yeso Medimafo Herbal Hospital pe ani ayare sabia ye mfa poma ma ho ensa mfa kofi ye ntena hwi mu ma ho entena mu mfa enkofi ade a me pese anopai wo bi o hemi bi o pese oba Medimafo encheke ma me ubeduru Medimafo Herbal Hospital wa odi waba betena sie no na kwotena wona waba ho no ayarefo no mu odi wotena mu a na bisa se me ma hada na hwan na waba hada na mpese me hu se de na doctor te Adom TV na oka no no kura na se enye no kura na beti se hwe upetna ho na wutie nsam a nkrofo eka adanse nkrofo edie me ba na mentumi nante na mentumi nante me de me ma na baaye ma mi ba kwa na yedimi se wo awie na wono na wono nkata na wonante baaye na ye ba ye ma me nani ehuna de na de ye na ewon se obia ba wonim na bezeze ma me okoye etisen ya was eye ade na san ye me nwanwa biem ye ani se obia beto ma me wani na etisen ye doctor mama hadia sabe kwa de kamani kese enka me hunu hwi biem obia ode na ni bebe bia doctor mani na eye maka kire Ghana for se abibiduro no eno na wonyankopon de tete ye man Ghana anano woman bi ne maba ho woman no 105 years just wanyini enti wote honam ya na oba hospital ye hwe ma me ni padue mu no oni pressure oni diabetes oni yale bia ma me say ni kwa na wode betina asase so mfinsi ya wa ha ne enum no onfa abrofuduro bia da heba ekuana ni kwana nyina wafa ma enso ne mana ete abrochire no 40 years or the BP diabetes duro so 35 onum diabetes duro no pressure duro ye ni na ye ku ye ho Bible say ye di duga na banfo na haban ensa ya de but yaman eni pe mo ada se wo konum ablofudura ebese wo kidney ase wo liver onum abibidura ebese wo kidney ase wo liver prebebre na wona wonda ablofudura be ka kire se manum ablofudura amase se menya kidney menya liver wo bia wo banum ablofudura mfinhia enum ekonsia bi wo pa de ekocheke wo kidney any wo liver na hwe eno na ese eno na ekum yen ena ema ye hu de yenye so obi tie me na do pa onko ye research na onko 1950 1940 1935 temo na my Ghana na ye de ye bibiduro saye ho yade na ye wo enipa be 90% ya na da bia odnum abibiduro me kura mi so ana me wo akurase anapa wo sole a na ye hwe dudu na ye de ama na wanom yetimi to bode na ye de abodudu na ye de ama na wadi woti ase ene de ye si yakọ school bebre ye hwe de nti eno heba na ese liver ese kidney eno ne ye hawo ene ya ama ne ene ya le bebrebe na me kan tro se wo hemi so pese wo yale wo hoto na wonya stroke na wotumi nante sakane wotumi tu America wotumi ye bibia wotumi na woyiri hia bra Medimafo Herbal Hospital abiduro no so ayade nyankopon ohira so te sa time da so oba ho ba mu ampa yes sa woni abi yes sa woni because woman bi kumase yede ba na odaka boot ekroma nyina ehwe se ye be sa ka no be sa da ne se
wawu de na ekroma nyina ehwe no sister no ya de be gu manim ultimate sole me catch on say mon fa duro wem le madam na onnom madam no num eduro no be 1 minute no wetima sole atnase no no kan say timi asole na watnase edi 5 minutes no no asole na okọ die ebibi duro etumi ye ena onyankopon tumi wo ma eye nsankyerene edi ne etumi de obi kọto mo kire se wowu na ye hu se ohome kakra na ye yi ni ba time da so emu benya ayaresa enti sa wo pese wo hotowo a eye bibi duro ade betuma ma wanya ayaresa enu na wonum a eni wo how bia de ma edipadua kenepa me kan fo Medimafo Herbal Hospital Dr. Tam da so ama say wunwi na yensie na yare na hawo yare na etiti wodia be piem kumase ebu akwa agogo Dr. Tunas me sorry for ya me kwatunase wo pokuya se mayera me pa cho be piem wo na Dr. Tam da so on fa the time ento yare so emma gise de wo ade de yesie no pe na emfa no ma ho na wunwi na yensie wo de bia me kan say Medimafo ni ewurade na onam Dr. Tam da so obesa obi bia la ohemi bia yare obesa obi bia ya o hem ene yare because the enkrofo kan say ehod ye ni pe bia la obetu na si Medimafo bia nyankopo Adom ti onya na yare sa ewo Medimafo Herbal Hospital enti bia no pe 190 ache wachinchi ache wadada mo ache enkrofo dada wache waboka ache na nka wo se wonko ba bia biem metwase edi ba bia enipa wabam timi bu ma me bia da no obehwie ne card egu manim me table so card no kese say ye table so enkoso wa china mana ba mu obu na me ka kira wo se anope wonso se wo hwie wo card gu table na enkoso na wa china mo wabam bu a wodi me se betray Medimafo ehwe wodi betray Medimafo hwe me ma na makoma miensa 3 days na mo se ampase onyankopon de tumi kese as Dr. Tam da so nsa ewure mo me kwada ya adadua 9 40 days no na eye onyankopon ade kire tumi ahoɔden de da bia me kam se gidie tumi ahabama ekasa me nsuro yale bia efisa me yale safo ene ewurade da ye become ewie say we obi body no so obia won the master yale enso won the master ya on the Dr. Tam da so e ma obi bia wi mfi say birthday 25th September me pa chawo say car no ayere pa because me can say anano last week no na the already wa kra no na onu the 8 coupons na LED but last week na o ma bibi nso a ofuru kumase no aba ho ache yie oni ni kunu enso kambo mo no mo so benya 120 bottle for na ko mu diabo o say o mo ye mienu ana o mo aka bom what you say enti again say o mo chichem some mo wale a wonni wo yere mo ye baako no wanya me say befu ani so adan oh wonni wo kunu mo ye baako sa dia ene awarefo no mbekeka bom dia bo se family mpo ana mo amagye mo ho atum say ye keka ye bottles abom ye say bottle no ye Medimafo bottle okay na sa mo keka bom na mo de ababaje ka na e wo de enye wasama yo enye mo amagye ka na wie na say we na ese me pese me for the time na we person me first year we person me for a year e wo mo ende ejina mo amoso they can say wo betumi na why dey model bottles from aba enti me ka we be as bottles me guso edge from Saturday to 21st September wo bottles be do so no a wo benya coupon do wo ne dey birthday car no e ma wo car no so wunya ye do ba Adom TV ha no be kire ba bia wo free ade aye wunya car no e kese Medimafo de ye kan bibia ye trodo ye kfia ye enti ya de e ba so 21st September dan na so ye be che TV 70 wa Accra na ya che emo enso e wa Accra dan na biem so no ye be san che TV 50 mobile phone 20 wo Kumase na ya san che emo san so wo Kumase car de e baako
Kumase ni akra nyina de obanwi ni no ka na kasa se Kumase enti so de o won kra wini a na ye de car yen two famo e de besi car so because ye be pese car obenya na mono ya yen twiye sa na etie na ye de na dia ye de abren wo enkran Kumase ni ntu na ba wini a no wa front de wo de ansem koso wa benu maduro wo Medimafo koso na bra Medimafo beje duro na sa wini ka eka ho because yes how yale ye chawade ndi na nkrofo say doctor is second Jesus yes Christ open was how yale bia na wa chawade nipa bia ni asase we so a wo be sa yale kwa wie no yale kwa want to nsa wo bo wo po na wa ju sika na wo de wo yale akọ we no se wa benya yale sa wie no wo san chow car wo chow mobile phone wo chow TV wo chow emo why dey we ye Medimafo enti ne se edin ene ye din ye honam ese Medimafo de ne de se o dia man ne manfo tinam se wo kɔ hospital ti edin no ansa na wakɔ adabia obi kɔ hospital bi no wasan akɔ fa yale aka ho aba vi din no kura da so no eye de yale brɛ dada wo ti ase ba Medimafo eti na ohe Medimafo sa why wagin say we betu yale asia because yale echirifin wo di asia yale echirifin enti say wo say wo ba bia wo tie no why ho tantantan a ya da bia yale betena ho no kure da emre na so ya fa number no ento ho enti number se na wo screen no asia no 0500 727215 0500 727215 and 0244 774 282 0244 774 282 Medimafo Herbal Hospital numbers no any Brabaji apomodin woji apomodin na wo se nya achede 21st September no doctor ne birthday o ene sa fi birthday ne de o checka nti de wo hia ne se wo de Medimafo enu na wanom bottles no edu na de aba wo de ba benya coupon sa wo de ba no number of coupons a wo benya no eno ene e de kire se osumesia no benti wo no wafa ka no nti ayo de kana sichi bia ni mo no abese yenkonwan hwe yenkonwan hwe wo do bottles no ne coupons no na e ba abekire na emo so ka ho wasa ache TV aka ho we nyina Kumase ene nkran o two branches omuntu no work omuntu pharmacy just se wo mo hospitals ena abenya bi eboa nti yawie wakane nyina ne da se papa akwese adwuma no maje aye no nti Medimafo Herbal Hospital no na me ne doctor wie na abusua ne adofo bi so edi won